Izukuma soja uthotha uzokhona ukhola thuke babhizi bakushuta shoot bathwele kusuka bayafoma ngabule ndaba yabangani banemali bacala ukuxhoma plaza uplandi nangekushaya ingoma amabalele wena uyasibani badala. Mshana D-Mark got that heat. Jona. Manu, kama njani mshana? Ya bukela mshana ngithi mina ngifuna ungiyele lapha kaSibiya lapha yongilandela phasela lami kanti ngizangisela ngalate ya. Hayi man, utofa khona wena ngathi uwayisela ngalate wena gijima nje ungilandela phasela lami nyaka mshana ngitshela ukuthi malume wakho ucela phasela lapha ngiba mshana. Khona go man. Manje bantu nginepondo phela. Hamba man damn it. Go. Malume. Mshana ngasibulala livalo konakala. Malume phosa kwenteka mhlolo ngala indazi. Ngula. Lapha indazi lapha mfaka kashongo ufuna ushaya malume. Bashaya wena. Malume. Ngibani lo? Ngifuna lapha kashongo lapha nyamtshele ngithi malume wena bakwathi wena. Malume angeke phela malume. Mshana. Yakubona sochimachimela sambe phela malume saphuza imasa yakho. Vele kumncane umfana uyashayana luya. Ngani lokumshana? Bukela, yathi uzama indani. My pure hands mshana. Malume Bukela asambe nyalo mshana. Asambe nyalo mshana. Ufuna ukhombisa ukuthi ushaya wena. Ushaya wena. Masoja mancane yozama aphume emakhaya. Angithi sibaningi zofika sesigibela ibhasi. Loshuna ukhiciza kwamlomo ngithole Natal. Asinakhathala sobhekiswa mikhondi empini. Masoja mancane yozama aphume emakhaya. Angithi sibaningi zofika sesigibela ibhasi. Loshuna ukhiciza kwamlomo. Hey sesikhona. Yabona mshana, asingivela ngiyena ngoba labona ngathi ngiyamsaba. Oh shit. Mshana, undike manje sekungasovisikile. mission complete mshana. Mara into lokumele uyada akusafuna ukubona lapha ekhaya mshana, yabona. Ngiyakudelete empilweni yami wena. Hawu malume. Mara ngidaze ngife mntwana. Damn it. A few moments later. Futhi yabona mshana. Sithaziwe sibele abantwana.